Suratul İnfitar. İnfitar suresi. Yani İzes semâ'un fatarat degan bu sura. Bu sura Kur'an-ı Kerim'nin 82. suresi. Ayet sani cami 19 ayet. Bugün bu surani tefsili okuş kaydısını günümüz. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا السماء انفطرت. Birinci ayette 3 nokta var. Birisi elif madde. İkincisi ihfa. Nun harfini ihfa okuyumuz. Üçüncüsü ra. Ra'ni yani tefhim, tum okuyumuz. Yani madde qanday okuyumuz deganda İza sema deb 4 yoki 5 harf miqdorida mimni mim yani elif maddini so'zimiz. Sama deb. İkincisi nun harfini ixfa qo'yamiz. Un deb nunda yani xuddi so'zgandek yani nun harfini o'sha to'xtab iza samaun deb o'qiymiz. Fatarat rani tafxim cho'ng o'qiymiz. Fatara ra deb fatarat emas, fatarat deb o'qiymiz. Unda bo'lsa qayta o'qiylik. Yana bir nuqta muazzal harfi ya. Muazzal nima o'qiganda iza emas, iza deb tilimizni tishlab turib o'qiymiz. Iza deb iza samaun deb bunaqa. Iza samaun fatarat. Ikkinchi oyat va izal kawakibun tatharat. Buningdimi va izal bum o'xshash zal harfi ya. Kawakibun nun ixfa. Yani to'xtab o'qiymiz nunda. Kawakibun tatharat. Bu ra yana o'xshash tafxim. Tom o'qilgan. Keyingi oyat va izal biharu fujjirat. Bu yerda zal harfi and then ra. Biharu fujjirat. Ra'ni tom o'qiymiz, qilni o'qiymiz. Fujjirat deb. Va izal quburu bu'thirat. Va izal quburu quburu bu'thirat. Ra rat deb o'qiymiz. Bu'thirat buni tom o'qiymiz. Qayta o'qiylik. Va izal quburu bu'thirat. Alimat nafsum ma qaddamat va akharat. Bu yerdagi alimat nafsun deganni nafsum deb mimga idg'om qilamiz. Andan mim harfida to'xtaymiz. Nafsum ma qaddamat deb. Ya'ni alimat nafsum ma qaddamat va akharat. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. بهذا يا مد الألف من مد واجب بني تتبش حرف مختار ده سوزمز. إنسان نون إخفاء يعني غن إخفاء إن دب من تختار İnsanu. Bir yerde küçük bir elif var. Şu an sinni kötü okuyumuz. İnsanu. Ma garraka bi rabbike. Bu yani tüm okulduğun harfler. Ma garraka bi rabbikel kerim. Kaydı okuyla.
يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك الذي ذا الحرف بۇنىمۇ ئوخشاشلا تىلىمىزنى چىشلەپ تۇرۇپ تىللەن تىشنىڭ ئارىلىقىدىن چىقىدىغان ھەرپ الذي دەپ الذي الذي دەپ بۇنداق ئۇيغۇرچىدىكى زە ئوخشاش توغرا بولمايدۇ الذي خلقك فسواك فعدلك خا harfini azroq tom o'qiymiz xo deb xa deb bunday o'qitmaymiz xalaqoka qo and xo harfini fasavvaka va bu yerda alif sag'ira bor shunga fasavva deb azroq ko'tarib o'qiymiz fasavvaka fa'adalak qayta o'qiylik الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك يعني bu yerdeki birincisi fi maddiya maddi vacib bunu mu 4-5 harf miqdorida so'zimiz fi deb so'zimiz fi ayyi suratim asl suratin deb o'qiladigan bu yerdagi tanvin sukunliq nunni memga idg'om qilamiz suratim ma sha'a endi mem idg'om qilib bo'lgandan keyin mem harfini o'qigan to'xtaymiz memning ustida suratim deb ozroq to'xtab o'tib andin ma sha'a rakkabak deb o'qiymiz yani bu yerga masha am o'xshashlarni 4-5 harf miqdori so'ziladigan madda vojib qayta o'qiylik fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak كلا بل تكذبون بالدين yani bu yerde zel harfi de okuğanda ze tukezzibune deb o'qiylar tukezzibun deb bunda za o'qib qo'ysak o'lcham suzib qoldi to'g'ri bo'lmay qoldi kalla bal tukezzibuna biddin va inna alaykum lahafizin va inna bu o'xshashlam sukunliq nun nun to'xtaymiz va inna alaykum lahafizin ya harfimi to'xtab ya'ni alt harf 2-4-6 harfgacha so'zsaq bo'ldi buni madda joiz deymiz yani joiz ozroq so'zsaq ham bo'ldi bagar so'zsaq ham bo'ldi qayta o'qiylik وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين كرا تفخيم تم قلدغان حرف را دب كراما بني إخفاء قيمزة من دب كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم إن إخفاء مع الغنة بهذا نون دو توختغاندك أقيم إن دبندق إن الأبرار أب ما هو قلقلة أصل سكولك با حرفه أب دب أقولغن أما بيدا قلقلة وغلغشن أبرارة دب أقيم بورا تفخيم لا في نعيم بوم أخششلم
Maddi jaiz 2, 4, 6 harf miqdorigacha so'zildi. Qayta o'qiylik. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Bu yerda o'xshashlar ixfa, ya'ni va inna deb buni o'qiymiz. وإن الفجار لفي جحيم. جحيم بمد جائز. يصلونها يوم الدين. يصلونها يوم الدين. Yani bu yerdeki mühim nokta birisi sad oqqanda yas deb sad o'qiymiz. Yaslawnaha yawmaddin. Andin din deganni azroq 2, 4, 6 harf miqdorigacha so'zsaq bo'ldi. وما هم عنها بغائبين. عنها bu yerdagi izhor sakinlik nun, bu sakinlik nun. Buni izhor o'qiymiz, uch o'qiymiz. An desak to'g'ri bo'lmaydi. Anha deb o'qiymiz. Va ma hum anha big'oibin. Bu g'o deganni buni madda vojib bo'ldi. Buni 4, 6 harf miqdorida so'zimiz. وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين. يعني وما bu madde vacip 4-5 harf miqdorda. Adraka qalqala. Ad Ra tafxim. Ra deb o'qiymiz. Ka ma yawmuddin. Bu mad jaiz. Qayta o'qiylik. Wa ma adraka ma yawmuddin. ثم ما أدراك ما يوم الدين. ثم buni mim ustida ixfa qo'yamiz. To'xtab. Thumma ma adraka ma madda. Buni 4-5 harf miqdor so'zimiz. Adraka qalqala ra tafxim. Adraka. ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. بهذا نفس ديجني نفسul deb lamga idg'om qilamiz. Nafsul li nafsin ixfa. Mana ixfa qo'yamiz. Li nafsin shay'a deb. Ya'ni yawma la tamliku nafsul li nafsin shay'a. والأمر يومئذ لله. والأمر تفخيم يومئذ بو إدغام. يومئذ ديجاني يومئذ لله تدق. قيت قيله والأمر يومئذ لله. Naqta bütün so'rini bir qayta o'qiylik.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم.